Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome. It's a fixed channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Hey guys, ngoba ngilandela izigaxa kodwa phela izigaxa landi izinto engizaziyo hayi ukuthi izinto engingazazi. Lapha yakumakhomalo nompilo into abaxabana ngayo. Hey guys, ngifuna ukulaya lo othanda indaba ongazazi ukuthi uthanda indaba njengoba nje sikhuluma nge-TV show sikhuluma nge-TV show. Umpilo-ke umntana amakhomalo amkhulise eno-7 waze waba mdala. Kwaba inkinga encane nje noma phela ingabe iba inkinga encane kodwa iyalungiseka njengabazali. Umpilo-ke njengomntwana wenza iphutha wathatha imali wasuke wayiboleka imali amakhomalo wayifaka kubhakha wakhe. Manje-ke lokho umakhomalo wangamphatha kabi wasekhuluma nompilo ngamtshela ukuthi hayi akwenziwa kanje kanje. Nompilo naye-ke shuthi wabothi umakhomalo uyamthethisa ngoba umpilo uyi-princess engajwayele ukuthethiswa wasephatheka kabi. Wase umakhomalo weza-ke laphaya kwi-18th birthday kampilo wathi yeyi khona isikhathi saye sagejana ngaso nompilo. Kanti umpilo wabona ukuthi esikoleni kudayiswa izinto ezimnandi ey'ningi wayithathela imali wafihla wangayicela. Into eyenzakalayo-ke lena guys, into eyenzayo nje ukuthi ubize umntwana ecele umchazele ukuthi ungakujwayeli lokhu ngoba phela ingane yabo ngenza into yabo idlala igcine isijwayele ngoba ithawu ubaba akanaka uma akanaka amaphutha nje azo zonke iy'ngane. Kwangasikhona-ke ukugejana lokho okubo kunamagama amabi imadlana nje iyathathwa ingane ngoba ingane ihala ibona ukuthi esikoleni kunezinto ezimnandi. Manje le mali ephiwa yona ayikwazi ukuthenga yonke into. Uyibona ukuthi iy'ngane ezinjani maziya esikoleni ingane ingathenga into eyodwa kuhluke ngokuthi lokho kwe-beef lokho kwe-chicken lokho ama-chips ingane nje ivele ithenge ama-chips awu-5 into eyodwa umqondo wengane. Ileyo nto umakhomalo nompilo bagejana ngayo yayingatheni ngoba manje kwawukuthi phela ingane-ke yentombazane ayingajwayeli ukuthi iy'thathele imali ngoba yabo ingane uma ungayikhuzi ivele ikhule nawo lobo mkhuba lowo mase igcine isiba utsotsi. Kanti ukube nje ube umzali wathetha izoba ngeke ize ibe utsotsi ngoba hhayi ukuthi ingane ivele nje ingane ibe khona mase iyantshontsha iqala kancane idlala kulobo kudlala lokho ikhule nale habit yenze lento igcine isibanjwa-ke. Kanti ngesikhathi incane ingane uyayitshela ukuthi ngicele into uma ungaphiwa futhi awuphiwa ukwamukele lokho. Mani bona ukuthi sekunama ngihamba niye laphaya ko-TikTok nilalele le challenge ethi we listen we don't judge. Nibuka abazali ney'ngane ukuthi iy'ngane izinto eziyi-confess-ayo zithini zithi zonke ngantshontsha imali ngathatha 200 rand ngathatha 100 rand. Imikhuba yey'ngane zonke ey'khula kanjalo hhayi ukuthi sekuyidrama engaka ukuthi mhlawumpe kwaze kwaba nezinto ezimbi. Khona-ke loba phela kuwumkhuba kodwa uyayikhuza ingane ileyo nto eyenzeka. Ngifuna ukubona lona wegazi othe yena iy'ndaba zabantu izinto ezenzeka ku-TV ngifuna ukumbona lo othanda iy'ndaba kodwa ejikela phakathi kumavidiyo siyelalela ngifuna ukumbona. Hey guys, ngine-flu angikwazi ukwenza ama-review amade manje sengixoxela iy'nganekwane ningacasuki kodwa lena-ke awunayo into ongayicabanga phela yini enye engasiba ngumakhomalo nompilo enjani yini ngaphandle kwemali. Nawe futhi wakwayintshontsha imali kwangasi Friday esikoleni senu kudayisa izinto ey'ningi wena wathathela 100 rand ungashongo uthatha 100 rand awazi ukwenze lokho awukazeni wakwenza. So ungazuza ujaji ingane uthi hayi vele iy'ngane zizohlupha vele zizoshintsha iy'ngane zayithathela imali mazincane kodwa ziyakhuzwa masuyibambile phelele lapho-ke indaba cosicose yaphela. Wena othanda iy'ndaba i-TV show le esiyibuka ku-TV sixoxa ngayo sonke kube mnandi vele suke singaqondile ukuthi kube njani kube yinto embi hhayi. Thank you so much for your love and support. Bye.